Lijep pozdrav svima, konferencija za medije pred prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine sa ekipom Borca. S nama je trener Željko Petrović. Gospodine Petrović, kakva su očekivanja od duela sa ekipom Borca? Pa, dvije najbolje ekipe igraju finale. Mislim da je to i realno, da smo Borac i mi u finale. Mi igramo kući, dvije utakmice su totalno drugačija situacija nego prije kako su se finala priigrala jedna utakmica. Mislim da mi igramo kući i da moramo da idemo na pobjedu, jer kao domaćin, kao jedna od najboljih ekipa u ovoj ligi, mislim da je naša obaveza da probamo da dobijemo utakmicu, igramo pred svojom publikom. Nadam se da neće kiša biti, ali izgleda da smo se pretplatili na kišu, svaka utakmica nam je kiša, da će naši navijači ispuniti tribine, jer ovo je za nas u ovom momentu jedna od najvažnijih utakmica godine. Imali ste priliku dva puta voditi momčad protiv ekipe Borca, poraz na domaćem terenu, pobjeda na gostujućem terenu. Koliko će se ova utakmica koja je sutra na rasporedu razlikovati od onih prethodnih? Da, ja sam vodio samo jedan put. Na prvu sam bio kažnjen, imao sam crveni karton, drugu sam vodio u Banja Luku. Pa dobro, to su ekipe gdje u najviše slučajeva u svim derbijima detalji odlučuju. Znači, ako iskoristiš ono što si kreirao i otvoriš utakmicu, možda je puno lakše. Mislim da su oba dvije ekipe se poznaju veoma dobro, mi znamo njihove kvalitete, oni znaju naše kvalitete. Ima tu dobrih igrača na oba dvije strane. Mislim da ćemo mi sjutra, da je najvažnije da mi imamo energiju, želju i volju za trofejom. Mi imamo kvalitet, svi su zdravi, ja ne sumnjam u moje igrače, ja vjerujem njima znači 100% od prvog dana i dan danas im vjerujem. Ovako kad individualno razgovaram, recimo juče ili sinoć sa nekoliko glavnih igrača, ja osjećam da je to, da oni hoće da danu više od maksimuma. Recimo, sinoć sam razgovarao malo i sa Bilbijom, ovako 1 na 1, igrač koji je ovdje mnogo donio ovome klubu, naravno i klub njemu, ali ti vidiš kod njega kad razgovaraš da li bi mogao u slučaju ovoga scenarija da smo spremni u slučaju da bi, ako budemo mijenjali i takve stvari, kad on tebe kaže šefe, gdje god da me stavite, ja sam sjutra spreman, onda ti daje ti jedno samopouzdanje i osjećaj, to je to. On je kapiten ekipe i tu su još naravno Barišić, Toni Šunić koji je veoma važan igrač za nas od prvog momenta od kad je ovdje došao, da ne pominjem više ove mlađe koje ja volim, ali grupa koja vodi slačionicu, grupa koja je na treninge, na terenu, koji su profesionalci, to su ovi iskusni igrači koji su veoma bitni, jer oni su primjer ovim mlađima. Ako tamo škripi gdje je kostur, onda gledaju i ovi drugi, onda ide to jednom linijom doli i onda imaš problem. Ja ovdje od prvog dana stvarno nisam imao niti jedan problem, niti jedan mali incident, što je za mene kao Balkanca i na balkanskim prostorima veoma čudno. Normalno je prije ovdje stalno tuče na treninge, svađe na treninge, pogotovo kad igraš ili kad je intenzitet treninga veoma jak, i kao igrač sam ovdje to doživljavao. Kompliment svima, kompliment ljudima u klubu kako su selekciju napravili i karakter igrača. Evo da ponovim još jednom, ostalo još malo utakmica, mi idemo i probamo do kraja da dobijemo sve. To je i moj karakter, nadam se da ćemo uspjeti. Niko ne može da mi oduzme pravo da se nadam i da vjerujem u nešto. Naravno i protivnik sigurno se nada da će da pobjedi. Ja znam da oni, ja sam ovdje pod znacima navoda stranac, zato što dolazim iz Holandije, druga škola fudbala, možda su druge i ove pers konferencije, zato što ovdje treneri pričaju drugačije, koji su ovdje već godinama i žive ovdje, ja pričam drugačije. Ja znam možda da oni kažu, evo ga onaj Holanđanin, on će nama ovdje da drži predavanje i takve stvari, ali mene je to simpatično, jer
Jer i prije kod nas kad neko dođe u budućnost iz Splita ili iz Zagreba ili iz Beograda, isto ovi šugaju ovi domaći, zauzimanje mjesta i tako, ali imam ljude oko sebe ovdje koji me od prvog dana podržavaju i daju mi stvarno energiju i volju da svaki dan sa srećom idem, srećan sam kad idem na trening, sve je spremno, sve je profesionalno odrađeno, klub je postavljen stvarno na top nivo za naše prilike, neću sad da kažem top nivo ovih evropskih top klubova, ali za naše prilike daju ti osjećaj da su svi iza tebe, da nastaviš da radiš i naravno ovo još nije kraj, mi imamo da igramo do kraja, ali sve ovo što sam pomenuo daje mi volju da svaki dan što više i više ulažem sebe u klub. Probamo da implementiramo isto i naravno i mlađe igrače, nismo imali vremena da razmišljamo o sljedećoj sezoni zato što nam je finale kupa, ali nadam se u narednim nedeljama da ćemo svi zajedno da sjednemo i da donesemo neke odluke koje su veoma važne za klub, šta i kako u narednom periodu. Nama je ovo veoma važne dvije utakmice protiv Borca i nadam se da ćemo to pozitivno da završimo. Treneru, imate jako bogatu trenersku karijeru iza sebe. Hoće li ove dvije utakmice biti možda jedne od važnijih u vašoj karijeri s obzirom na borbu za trofej, unatoč mnogo većim možda klubovima koje ste vodili? Naravno, za mene i trofej kad sam spašavao ekipe koje su bile već ispale iz lige, pa sam ih vadio i za mene i to trofej, jedino to se ne piše, nigdje to nije upisano kad sad pogledaš gdje sam ja radio, ali recimo spasiti neke ekipe koje su već bile gotove i spadanja i ne igrat ni play out, nego izaći još iz play outa, za mene je to trofej. Ja sam igrao jedno finale, nisam igrao, nego sam ušao u finale kupa u Japanu sa veoma mladom ekipom i zbog svoje naivnosti i ovako iskrenosti nisam vodio to finale, zato što valjda nisam dovoljno upoznao karakter nekih ljudi, nisam htio da potpišem, nego sam čekao posle finala i onda su me makli prije finala da ne vodim finale. To mi je jedno od najtežih momenata jer sam igrao stvarno sa djecom i ja sam mislio da je to neka šala, međutim to je ozbiljno bilo jer oni su htjeli da ja nastavim, ja sam rekao da ću da razmislim posle finala i onda je to u neke zemlje, to je malo i uvredljivo kad nekoga odbiješ, međutim naučio sam lekciju, učimo dokle smo živi, ovo je finale, za mene je ovo utakmica života, za mene je ovo stvarno nešto specijalno i ja sam rekao i kad sam došao ovdje na početku, mene bi milije bilo da sa nekim klubom manjim sa ovih područja uđem u grupnu fazu ili nešto svojim, draže bi mi bilo nego da osvojim sa Manchester Cityjem Champions League, jer to je tamo normalno, a ovdje kad igraš grupnu fazu neke evropske lige, to nije normalno, jer to nije napravljeno za nas, to je napravljeno za ove bogate, a ovi sa naših prostora i sa još nekih ovako drugih, ako se ušunjaš tu da uđeš, treba da si presrećan. Zato i uvijek kažem da igranje Zrinskog prošle godine u grupnu fazu Conference lige je jedan nevjerovatan rezultat. I probat ćemo da i ove godine nešto izborimo, da nešto napravimo, ali što se mene tiče, za mene je ovo stvarno, nemam stres, imam dobar osjećaj, ali ipak imam u stomak mi se nešto vrti, zato što je važnost utakmice. Ja bi bio stvarno najsrećniji čovjek na svijetu kad bih podigao ovaj pehar. Evo, može još jedno pitanje da se vrati na Borac ako je moguće. Zanimljivo da ste vi rezultatski formom kliknuli upravo nakon domaćeg poraza od Borca u Mostaru, nakon toga stalno pobjeđujete. Kakav je Borac po vama od te utakmice na ovamo? Jesu li imali oscilacije? Ako vidimo rezultate, znamo o čemu se tu radi. Kakav su dojam na vas ostavili? Jel se štede? Kako vi gledate njih? Štede se oni su se i tad bojali od nas, jer oni stalno viču, nama je samo Zrinski, ne javno, ali ovako
po lokala i restorana, pošto ja poznajem dosta ljudi i tamo i ovdje i svugdje u BiH imamo dosta zajedničkih prijatelja sa tim ljudima, jedino oni što ne znaju da su to zajednički prijatelji, pa onda kažu jedino se bojimo od onoga Zrinskoga i to je lijepo. Kad se neko od nekoga plaši, guraš jedan drugoga, tako možda i mi da smo u njihovu poziciju, mi bi rekli joj, samo borac da nam ne priđe. Mislim da je borac jedna iskusna ekipa koja igra evropski način. Što ću da kažem evropski, zašto to kažem? Igraju pametno na rezultat. Znači njih ne interesuje da li će oni da odigraju poziciju kako treba, da li će da napadaju lijevo, desno. Oni imaju svoje ustaljene šablone i oni idu da dobiju utakmice i tako su i dobijali. Da li su oni sad odigrali nešto wow? Sa svim poštovanjem prema njima, mislim da nisu. Ali vidiš da su toliko iskusni i pametna ekipa kad povede 1-0, to je to. Imaju dosta dobrih igrača koji mogu da riješe utakmicu. Mislim da mi sutra treba da zatvorimo jednog, dva igrača i naravno bez velike arogancije mi smo Zrinski, igramo kući. Ja neću mijenjati naš stil igre iz utakmice u utakmicu, iako sam to nekad rekao negdje da finale se igra da dobiješ, a ne da bi lijepo igrao, ali ja mislim da naša ekipa ima takvu strukturu igrača da mi nismo u stanju da se branimo. Mi moramo da igramo, jer takvi su igrači, ako ti imaš igrače kao što su, da ne pominjem sad ovdje pojedinačno, onda mi imamo ekipu koja hoće da igra i da se nadigrava. Mislim da je borcu ipak totalno druga utakmica igrati protiv nas ili protiv nekoga drugoga i oni dođu tu na ovaj lijep teren i hoće da igraju i znaju da igraju. Ali mi smo domaćini i probat ćemo sutra da od prvog minuta nametnemo našu igru i da nametnemo naš ritam i da probamo da dobijemo utakmicu. Trener, ipak finale se igra 2 utakmice. Prošle godine igrala se 1 utakmica. Koliko mislite da će to utjecati na sami tijek događanja, odnosno hoće li se borac pokušati, kako ste kazali, igrati na rezultat sa svojim iskusnim igračima? Ne znam je li pametno da ne bih nekog uvrijedio, ja nisam čovjek koji se arogantno ponaša, nego proba da svakoga ispoštuje, ali evo, pošto smo ovdje, ne bi trebali sad ovdje da glumimo nekoga. Mislim da će borac, i logično je da će oni možda igrati drugačije nego do sad, jer imaju drugu utakmicu u Banja Luku i to ništa nije strano. Ja mislim da i druge ekipe u Evropi, ako imaju 2 utakmice, igraju prvu u kući, drugu u goste, imaš 3-4 ekipe koje stalno isto igraju, a to su ti, recimo, Barcelona u najbolje dane, Manchester City i možda i Bayern u najbolje dane. Oni nikad nisu mijenjali, a sve ostale ekipe ipak kad igraš prvu u goste, drugu u kući, treba da ostaneš u igri za tu utakmicu koju igraš kući, jer ako izgubiš 3-4-0, onda ta druga utakmica nema nikakvo značenje. Znači, to je, svaki trener tako razmišlja, zato i mislim da će borac sutra možda malo drugačije da igra, ali najvažnije je da mi budemo dobri, da mi budemo na našem nivou i da odradimo onako kako se dogovorimo. Naravno, igraju dvije najveće ekipe ovdje u BiH, može penal, može korner, može crveni karton, male stvari mogu da odluče finale, znači treba biti koncentracija i fokus 100%, ne pravi gluposti, odigrati profesionalno, korektno, onoliko koliko možeš i naravno raditi ono kako se dogovorimo, tako da nadam se da mi sutra dobijemo. Da li će biti finale sutra završeno, mislim da neće, da će se čekati druga utakmica jer ne igramo protiv nekog trećeligaša, nego igramo protiv ekipe koja je izgubila samo 2 utakmice ove godine, protiv Željezničara i protiv nas. Tako da sa svim poštovanjem prema njima, ali mislim da mi treba da gledamo na sebe i da izađemo na teren onako kako smo izlazili svih ovih utakmica. Mi imamo niz od 8 utakmica, ja ne znam, 11 nismo izgubili ili tako nešto. Ja od kad sam ovdje
uzeli smo stvarno dosta bodova i ušli smo u finale kupa, presrećan sam i naravno i zbog sebe, ali i zbog ljudi ovdje i zbog naših navijača, tako da ovo je sad ona kruna treba da se stavi, sad žao mi je što moramo da čekamo 22. više bih volio, mislim ja bih više volio da je jedna utakmica negdje neutralno pa se izađe i kad se završi da je to slavlje, ovako moraš čekat do 22. ali dobro, mi smo spremni na to, ova ekipa je igrala protiv dobrih protivnika, igrala je Evropu, tako da nadam se da smo spremni za sutra.